You're watching Batesi TV. After reports emerged that there were 3 other individuals who were together and travelling with a married couple, Raja Raghuvanshi and Sunam Raghuvanshi, we went down to the village of Maulakiat to gather more detailed information about the matter. When we arrived there, we met the Sirdar Ba America Ringa, a local guide who had accompanied the couple along with Ba Bhakupar one side. We also met the person in charge of the parking area, Ba Wan Ba Ujin Muhodli. Then, we met another guide, Ba Albert Pede, who said he saw 3 more men walking along with the couple on the 23rd of May 2025. He confirmed seeing them together even when they were climbing the hill. Let us now listen to Ba Albert's Pede explanation. Mentapat ngadan bat iba Albert Pede no. Iwa nagi guide iba julit bu leisau ya ki turis ki bawan kibalik jong akai ti kanong riat lengba kan ka snong Maulakiat tekat kum ka jingte bengiyo ba dei ba Albert Pede ba yo i ba nalor kita ki arut kisikurim turis kidandan salaingut ki waipat kade syam ta ba oh kade iya i ba ke wan lang bat tui arut si jur ki wan lang salaingut pan nong ti iya keren lang bat ki ru i iya keren lang bangam stu keren dak tin snong jong ki ru ne daka tin tanga English but hindi ro mo malang nang tang English gas tu ngut gaktin kabaki keren kam dek tin hindi ka ngam so dei hindi ro tekat kum ka jingpe jong pi ne ba Albert pi i ba ka kom le jong taki breu kom ya keren dei pi klong ba ki itu itau ha ki jan ne ho ki ya jan ki ya songlang tu bat usin rang ya songlang bat ki ka kan thepat kaya nya dian kaya ka long kam ski dah kaya kam ski long ha ka jingpe tu jong pi ki long ki bla ya itu lupa ki breu kaya kata tiang nang ong dei ba itu na sti pat am kan kom keren kom yu joki galang ho ki ya dei perlok na yu ida pi por ba ki hiar por ba ki keu no tina por ba ki kiu nang ti por ba ka hiar tu ar por tarik ro ngai pen keren na mitu wi perlok mo bahawan sai apan keren nga ong bai tu ru kham dam nang English ba nga mut ong lem ki ong pi don kam sim kai la sa ba pi ba kelas terna kan namar kal ti terna ru kadan ong pi los kai sim taksi nang pai teng si ong hap sim kai la sa kam sup pi la sa te ki ong ngalawan matas ni ngal itu la sai ong sawan pai te kabayu i pi kadai ha ka arpu lai tarik arpu i arpu lai ro hapor bawan kiu ra arpu lai ya don lang besan ngot te kadai ha ka por kan no baje smart kata ka por bion pai imat no baje mat posteng kro baje ta hi number ba ki terus jangan ki ba ngali guru ki dei baski ba ami nang ni news teng pradonam ta ki simpor adu kan olai kan ta lai kan ta steng por baki hiar ta kada ka kapor ngam ka phun kamera ka bajir ngam deng re ta kada ngam posteng ai gum tu phi kan du asteng lanti kamut hadu bikin dapoy hang ni asnong mot lak no khat arsi baje kin po kata te nama kin poy men sngi kin antat ipoy hadu ki por RBG lai BG namar gaski palat you can take away ski maki makagan por bawan ki ru ngai ibe yat ski From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.